أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على الصلاة.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jemaah yang berbahagia, selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang. Alhamdulillah, hari ini Rabu malam Kamis 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Desember 2024 Masehi. Mari bersama melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Ustadz Amril Nurman SAG dan sholat akan diimami oleh Ustadz Abul Khair SSI Al-Hafiz. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Syarifuddin Ya'qub MHI dengan pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض. سووا صفوفكم بين تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم
بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من
النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العلي العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمه الله أكبر 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 الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم يا لطيف ويا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف ويا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف ويا وافي الله يا كريم أنت الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقصود لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظيم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرمه من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم، آمين يا مجيب السائلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة، وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam hari ini dengan izin dan ridho Allah kita dapat berjamaah di masjid yang mulia ini, dan kita lanjutkan kaji kita. Masih kita membahas tentang sunat-sunat hay'ah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau. Untuk barokahnya kaji kita ini, mari kita sama awali membaca umul kitab li hadhihi niyah wala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sunat hay'ah ini seperti sudah pernah kita jelaskan di dalam bagian sholat ini, kalau terlupa melakukannya maka sholatnya sah dan tidak usah sujud sahwi. Tapi jangan sengaja tidak dilakukan, karena sunat hay'ah ini adab di dalam melaksanakan sholat, ya. Jadi kalau diabaikan artinya sholat kita tidak beradab. Sunat hayat yang ke-20 ini disunatkan duduk istirahat dengan posisi iftiros setelah sujud kedua. Sujud itu kan ada 2 kali sujud, ya. Sujud pertama kalau bacaannya sunat hay'ah juga, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, disunatkan 3 kali, ya. Tapi disunatkan lagi banyak berdoa di dalam sujud itu, karena petunjuk Rasulullah SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fa huwa sajidun fa aksirud du'a. Sedekat-dekat hamba Allah dengan Tuhannya itu ketika sujud, fa aksirud du'a, perbanyaklah berdoa. Setelah subhanallahil a'la wa bihamdi, maha suci Allah yang maha tinggi dan aku memujinya 3 kali, maka yang diajarkan Rasul kepada sahabat, utamanya Mu'adz bin Jabal, Robbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Sebaiknya paham maknanya, Tuhan, sungguhnya aku ini zalim terhadap diriku sendiri, maka ampunilah aku. Ini saya diampuni Allah. Sudah itu doa berikutnya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku ini senantiasa zikir kepada Engkau, ingat, bersyukur kepada Engkau dan membaguskan ibadahku terhadap Engkau. Nah, jadi hamba Allah yang selalu ingat kepada Allah itu atas pertolongan Allah, ya. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, tolonglah aku agar aku ini senantiasa zikir, ingat kepada Engkau. Zikir ini itu sangat tinggi nilainya. Dalam sebuah hadis, wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wazkaha inda malikum warfa'iha fi darajatikum
wa khairil lakum min infaqiz zahabi wal fiddah wa khairil lahum min antalqu aduwakum wa tadribu a'naqahum. Qalu bala. Qala zikrullahi ta'ala. Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, maukah kalian aku tunjukkan suatu amal yang sangat baik, ya, akan membersihkan apa yang kalian miliki, meningkatkan derajat, kemudian lebih baik daripada kalian menginfakkan emas dan perak, dan lebih baik daripada kalian ikut perang dan kalian membunuh musuh kalian. Coba, maulah ya Rasul, kata sahabat. Qala, dijawab Rasul, zikrullahi ta'ala, ingat kepada Allah SWT. Jadi jangan dianggap remeh zikir itu. Nah, di dalam sholat kita dituntun berdoa. Ketika sujud itu, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku ini senantiasa ingat zikir kepada Engkau, bersyukur kepada Engkau, dan membaguskan ibadahku kepada Engkau. Ingat itu kan dalam sholat. Dalam surah Al-Ankabut itu Allah nyatakan, aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar. Dirikanlah sholat, sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wala zikrullahi akbar, sholat yang hatinya ingat kepada Allah, itu yang tinggi nilainya di sisi Allah SWT. Jadi ingat. Makanya kan khusyuk dalam mazhab Syafi'i itu menghadirkan hati, menenangkan seluruh anggota tubuh, dan merasa hadir di hadapan Allah yang Maha melihat. Nah, jadi yang hamba Allah senantiasa zikir ingat kepada Allah itu atas pertolongan Allah. Makanya minta tolong kepada Allah ketika sujud. Tolonglah aku agar aku senantiasa zikir, ingat kepada Engkau, bersyukur kepada Engkau. Nah, bersyukur ini kan pertama ya tasarrafu min nikmatillah ala sabilil khair. Menggunakan nikmat karunia Allah itu pada jalan yang baik. Apa nikmat Allah tuh? Sehat seluruh anggota tubuh kita. Kan kita dilengkapi Allah dengan al-jawari, 7 anggota tubuh untuk beramal. Karena Allah menuntut amal, ya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mematikan kamu dan menghidupkan kamu di muka bumi ini untuk menguji siapa di antara kalian ini ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Nah, amal itu gerakan anggota tubuh itu, yang 7 anggota tubuh itu: lidah, mata, telinga, faraj, perut, tangan, kaki. Nah, ini nikmat Allah yang dilengkapi Allah dengan 7 anggota tubuh itu dan sehat. Artinya masih bisa berfungsi, sehat ini. Kalau tak bisa digerakkan lagi tak sehat ini. Ya, ini masih bisa bergerak. Nah, bergerak itu beramal. Tapi kapan nilainya ibadah? Karena Allah menuntut ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah. Nah, kapan gerakan anggota tubuh kita itu bernilai ibadah? Kalau dia berpedoman dengan jalan yang benar, yang baik. Jalan yang benar, yang baik itu adalah syariat. Syariat Islam. Makanya sudah kita jelaskan, ya, menurut para ulama, amalan kita ini kan ada 3. Amalan syariat, amalan thariqah, amalan hakikat. Nah, amalan syariat ini yang tercakup di dalam rukun Islam itu: syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ini harus disempurnakan, baru merambah ke amalan thariqah. Karena amalan syariat ini itu satu kesatuan, satu sistem, kait mengait.
sholatnya bagus, puasanya Senin Kemis selain Ramadan, tapi ketika sampai nisab hartanya tak mau berzakat, cedera imannya tuh, kait mengait. Ya, makanya minta tolong kepada Allah. Pertama tadi selalu ingat zikir kepada Allah, kedua bersyukur. Nah, bersyukur yang pertama tadi menggunakan nikmat karunia Allah yang 7 itu pada jalan yang baik. Jadi berpedoman dengan syariat. Mana contohnya? Lidah digerakkan menurut syariat. Apa yang bagusnya lidah ini? Berkata-kata yang baik, zikir, baca Al-Quran, menasehati. Qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Perkataan yang baik dan memberi maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan omelan-omelan. Jadi lidah ini kalau menasihati orang, berkata yang baik, membaca Al-Quran, zikir, itu nilainya berpahala. Itulah yang disebut ibadah. Tapi kalau gerakan anggota tubuh kita itu menentang syariat, dia berdosa. Itulah maksiat. Mana contohnya? Menjelek-jelekkan orang, mencaci maki, ya. Nah, jadi seluruh gerakan anggota tubuh kita ini nilainya beribadah apabila meniti jalan yang benar. Jalan yang benar itu syariat. Ya. Makanya kita dituntun untuk mempelajari syariat ini. Yang wajib supaya benar itu dengan ilmu. Nah, ilmu yang fardu ain itu ada 3. Pertama, ilmu tauhid untuk mengenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Kalau tidak mengenal Allah, untuk siapa ibadah kita? Makanya orang jahiliyah Mekah dulu itu menyembah patung karena belum mengenal Allah. Nah, jadi mula-mula mengenal Allah dengan ilmu tauhid. Maka belajar ilmu tauhid itu dengan pakarnya, dengan yang ahli. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini pakarnya itu Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Merujuk ke situ. Maka apa yang dibahas? Sifat 20. Wujud, Allah itu ada. Qidam, Allah itu dahulu. Baqa, Allah itu kekal. Mukhalafat ta'ala hawadis, Allah itu berbeda dengan yang baharu ini. Dikaji itu, ya. Nah, dengan mengenal Allah, wajib juga mengenal hukum-hukumnya yang diturunkan Allah, utamanya dalam Al-Quran. Nah, jadi belajar syariat. Syariat ini sudah dibakukan menjadi fikih. Karena fikih itu al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muqtasabu min adillatihat tafsiliyah. Ilmu tentang syariat Islam yang sumbernya pengambilannya dari dalil-dalil yang rinci, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ini wajib dipelajari. Fikih ini fikih fardu ain. Kalau tidak belajar, tidak dengan ilmu beribadah itu. Maka fikih yang fardu ain itu fikih taharah. Bagaimana cara bersuci dari hadas besar, hadas kecil. Apa alat bersuci itu? Ya, air, tidak ada air, boleh tayamum. Mengenal najis-najis. Karena kalau najis lengket di badan tidak usah sholat kita. Fikih toharoh. Yang kedua fikih sholat. Bagaimana sholat yang benar, yang khusyuk, yang kudur, yang tadabur. Kemudian fikih puasa, fikih zakat, fikih haji. 5 itu yang fardu ain. Karena beribadah ini dengan ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu maduratun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya itu ditolak, tidak diterima. Maka untuk memperoleh ilmu itu belajar. Belajar ini kepada yang ahli. Tadi itu ahli tauhid,
Abu Hasan Al-Asy'ari Al-Maturidi. Ahli fikih sudah disiapkan Allah 4 mazhab itu. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Jadi itulah mazhab yang diakui sedunia oleh umat Islam ini. Di luar itu ada Ibnu Taimiyah, ya, ada mazhab Syiah, gitu. Jadi yang diakui dunia Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Belajarlah dengan imam-imam itu. Tentu kita tidak bertemu, yang kita temui kitab-kitab rujukan yang memuat fatwa-fatwa dari imam-imam yang 4 itu. Utamanya yang kita pakai ini Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, fikih Islam dan dalil-dalilnya, oleh Wahbah Zuhaili. Ada 11 jilid itu ya. Nah, sesudah itu supaya sifat-sifat akhlak kita ini baik, maka kita diwajibkan belajar ilmu akhlak tasawuf. Karena ilmu akhlak tasawuf ini membicarakan mana akhlakul mazmumah yang tercela, mana al-akhlakul mahmudah yang terpuji, dan bagaimana caranya mengisi hati ini dengan amalan-amalan terpuji, dengan sifat-sifat terpuji, dan membersihkan hati ini dari sifat-sifat yang tercela. Karena sifat yang tercela itu merusak ibadah. Makanya dalam amalan syariat itu mekanismenya, tahapannya pertama taubat, ya, yang kedua takwa, ketiga istiqomah. Kenapa taubat? Bersih dulu baru ibadah. Sebab ibadah dicampuri dengan maksiat tidak diterima Allah, ya. Nah, makanya taubat dulu. At-taibuna min dzambi kama la dzambala. Orang yang bertobat dari dosanya itu kembali seperti orang tidak berdosa. Bersih dulu. Dan yakin Allah tuh Maha Pengampun sebesar apa dosa kita. Jadi jangan merasa pesimis dengan mekanisme menyesali perbuatan yang telah lalu, merasa bersalah, istighfar, berwudu, sholat sunat taubat dengan khusyuk, ya, niscaya diampuni Allah. Innallaha ghafurur rahim. Ya, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam surah Al-Mulk ayat 2 itu, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa huwal azizul ghafur itu Maha Perkasa, Maha Pengampun. Ya, kalau kita manusia ini kalau Maha Perkasa pendendam. Kalau Allah Maha Perkasa tapi Maha Pengampun. Itu kalau ada kewenangan suka-suka balas dendam manusia ini. Tapi Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Sekadar ilustrasi, ya, menunjukkan Allah itu Maha Pengampun. Ada di Madinah itu laki-laki kerjanya menggali kubur. Bukan untuk menguburkan orang. Ada orang baru dikubur, pulang pengantar jenazah itu, digalinya kubur itu, diambilnya kain kafannya, ya, itu kerjanya bertahun-tahun. Terakhir gadis Ansor, anak orang Ansor meninggal, sudah pulang, digalinya kubur itu, ditelanjanginya, melihat kemontokan jenazah itu, disetubuhinya di kubur itu. Coba. Sehingga gadis itu bicara, alangkah teganya engkau, aku yang sudah suci bersih ini kau nodai. Ditutupnya, lari dia menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Diceritakannya bahwa dia menggali kubur terakhir itu tadi. Marah Umar bin Khattab, neraka engkau, kata Umar bin Khattab. Mari kita menghadap Rasulullah SAW. Menghadap Rasul. Apa kata? Dosaku sangat besar ya Rasul. Dia ceritakan. Sangat besar. Nah, besar mana rahmat Allah dengan dosamu? Besar rahmat Allah. Nah, ceritakan. Diceritakannya, marah pula Rasul, neraka engkau. Lari laki-laki itu
lalu sujud di padang pasir yang panas itu sambil menangis, ya Allah, aku menyesal ya Allah, kalau aku akan kau bakar di akhirat kelak, di neraka kelak, maka bakarlah sekarang juga ya Allah jasadku ini, aku sangat menyesal. Nah, lalu Jibril alaihissalam datang kepada Rasul. Ya Rasul, siapa yang mengampuni dosa? Allah, kata Rasul. Nah, kenapa tadi datang anak muda kepada engkau? Kau usir? Oh, salah Rasulullah SAW. Lalu memanggil Umar bin Khattab. Umar, coba cari anak muda tadi. Dicari oleh Umar bin Khattab sedang sujud sambil menangis di padang pasir yang panas itu. Ya Allah, kalau engkau akan membakar jasadku di neraka kelak, bakarlah sekarang juga ya Allah, aku sangat menyesal. Nah, ditemui Umar bin Khattab, kita menemui Rasul. Diajak menemui Rasul, kata Rasul, taubatmu diterima oleh Allah SWT. Coba, besar dosanya ya, tapi bertobat sungguh-sungguh. Nah, makanya amalan syariat ini taubat dulu, bersih, baru melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji. Insya Allah diterima oleh Allah SWT. Karena ibadah ini tidak boleh dicampuri dengan maksiat zahir maupun maksiat batin. Maksiat zahir makan yang haram, ya. Jadi apa kata Rasul? Man akala luqmatal haram la yaqbalullah ibadati arba'ina lailan. Siapa yang makan sesuap saja makanan haram, Allah tidak menerima ibadahnya 40 malam. Salatnya sah salatnya. Asal syarat sah dipenuhi, rukun dipenuhi, sunat muakkad, sunat hayat. Sah. Tapi tidak diterima Allah. Apa arti tidak diterima? Salatnya itu tidak berfungsi tanha anil fahsya'i wal munkar. Sahnya sah. Itu maksiat zahir. Maksiat batin juga tidak boleh. Apa maksiat batin itu? Riya. Riya itu maksiat batin itu. Riya itu ingin dipuji, ya, ingin dipuji orang. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum ria'an nas, dan seterusnya itu ya, bahwa misal orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah itu karena riya kepada manusia. Kama salis safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu solda la yaqdiru anna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Jadi orang yang belanjakan hartanya di jalan Allah itu karena riya, ingin dipuji orang, seperti batu licin. Di atas batu itu ada tanah, lalu ditimpa hujan lebat, amblas sedikit pun la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, sedikit pun dia tidak memperoleh apa-apa dari yang dia usahakan itu. Ya, nah ini tandanya riya. Riya itu maksiat batin. Apalagi iri, dengki, hasad, itu maksiat batin. Maka ibadah amblas pahalanya. Kan kata Rasulullah SAW, iyakum bil hasadi fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul khatab. Hati-hati kalian dengan sifat iri, dengki, hasad, karena sifat itu menghabiskan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar yang kering. Nah, jadi akhlak tasawuf ini untuk membersihkan sifat-sifat yang tidak terpuji itu dan mengisi hati ini dengan sifat-sifat terpuji, membersihkan dari sifat-sifat yang jelek yang tidak terpuji. Nah, makanya inilah amalan thariqah. Ya. Jadi para ulama mewajibkan amalan thariqah ini karena membersihkan sifat-sifat tidak terpuji tadi. Jadi amalan thariqah ini tahapan-tahapannya, pertama tuh ikhlas. Yang kedua jujur, sidik. Yang ketiga tumaknina. Ikhlas ini
Ada ikhlas awam, ada ikhlas khawas, ada ikhlas khawasul khawas. Ikhlas awam tuh kenapa dia beribadah? Kepengen masuk surga. Kenapa dia tidak tinggal-tinggal sholat? Takut di neraka. Ikhlas juga itu. Itu ikhlas awam. Karena mintanya takutnya kepada Allah. Ikhlas khawas kenapa? Dia beribadah, dia mengaku hamba Allah. Hamba Allah diperintah beribadah. Surah Az-Zariyat tadi itu. Tinggi kesadarannya. Khawasul khawas, kenapa dia beribadah? Dia ingin menggapai ridho Allah. Ridho Allah yang ditujunya. Nah, kalau sudah tinggi seperti itu, maka dalam ibadahnya jangan ada yang makruh. Makruhat, ya. Makruh itu kan artinya dibenci oleh Allah. Masa mengharapkan ridho Allah tapi melakukan yang dibenci oleh Allah. Nah, gitu. Lalu sudah ikhlas, sidik, jujur. Nah, jujur ini karena tadi pendekatan amalan syariat, kan sempurnakan dulu amalan syariat baru merambah ke amalan thariqah. Nah, kalau sempurna amalan syariat melalui sholat ini kan tanha anil fahsya'i wal munkar. Apa kata Rasul? Man shalla arba'ina yauman fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutiba lahu baro'atan. Baro'atu minan nar wa baro'atu minan nifaq. Siapa yang sholat berjamaah 40 hari mengikuti imam dari takbiratul ihram, dia memperoleh 2 kebebasan, bebas dari api neraka dan bebas dari munafik. Nah, ini jujur. Munafik itu kan tandanya suka bohong kalau bicara, suka ingkar janji kalau berjanji, suka apa? Khianat kalau diberi amanat. Nah, dengan sholat berjamaah 40 hari mengikuti imam dari takbiratul ihram, bebas dari munafik, jujur dia. Jadi memenuhi syarat untuk melakukan amalan thariqah. Ikhlas, jujur, tumaknina. Tumaknina ini artinya tenang. Karena apa? Karena menu daripada amalan thariqah itu zikir. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir pada Allah sajalah hati ini menjadi tenang. Makanya menu utama dalam thariqah itu zikirnya la ilaha illallah. Itu diajarkan Rasul kepada Ali ibn Abi Thalib, ya. Jadi sumbernya dari Rasul zikir ini yang keras itu. Bagaimana cara saya berzikir ya Rasul? Kata Ali bin Abi Thalib, ikuti aku. Setelah aku ucapkan 3 kali, ulangi olehmu sampai aku terdengar, jadi keras. La ilaha illallah 3 kali diulangi oleh Ali. Nah, makanya dalam thariqah itu zikirnya kan keras. Kenapa keras yang diberikan Rasul kepada Ali? Karena hati ini keras. Jumudul aini liqaswatil qalbi. Mata yang tidak mudah meneteskan air mata melihat kesusahan orang lain karena keras hati. Wa qasatul qalb likasrati dzunub. Keras hati itu karena kebanyakan dosa. Wah, berdosa ada titik hitam. Belum istighfar lah dosa lagi, titik hitam keras, kebanyakan dosa. Wa kasratu dzunub litulil amal. Banyak dosa itu karena panjang angan-angan, melambung tinggi, pengen ngeridit Arfat 2 miliar itu, tapi gaji cuma 3 juta, ya itu melambung tinggi. Kalau gaji 3 juta ngeridit motor baik 6 juta 200.000 sebulan terbayar. Watulul amal li hubbid dunia. Panjang angan-angan itu karena terlalu cinta dunia. Wa hubbud dunya ra'su min kulli khati'ah. Terlalu cinta dunia itu pangkal dari segala dosa. Ya. Nah, jadi makanya kita ini dituntun zikir. Afdhaluz zikri
La ilaha illallah. Yang paling abdol zikir itu la ilaha illallah. Ngapa? Disiapkan Allah la ilaha illallah ini tidak bergerak bibir kita. La ilaha illallah. Bergerak tak? Tidak kan? Supaya kelak waktu sakratul maut bisa mengucapkan la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah masuk surga lah dia. Jadi mudah mengucapkan la ilaha illallah, tidak bergerak. Yang bergerak ini kalau menyebut Alphard, mobil mahal ini, Innova, Ras, bergerak bibir. Kapsul, ya, Kijang kapsul. Yang cinta dunia tadi, ada tas ibu-ibu tuh 1 miliar harganya. Tas itu dipakai oleh artis katanya, yang terlalu cinta dunia. Dari mana dapat duitnya? Itulah wa hubbud dunya ra'su min kulli khati'ah. Terlalu cinta dunia itu pangkal dari segala dosa. Makanya mulailah ya, zikir sesudah sholat bagus, dituntun Rasul. Tapi yang lebih bagus lagi masuk torekoh. Torekah ini ada torekah samania, ada ya, ada apa namanya torikia, apa namanya akusapania, banyak torekoh ini. Jadi masuklah torekoh dituntun oleh mursyid. Mursyid itu pembimbing, ya. Jadi tahapan-tahapannya dibimbing oleh mursyid. Ini orang yang masuk torekoh itu disebut salik, yang sedang menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi torekoh Qadiriyah, Naqsabandiyah itu setiap sesudah sholat fardu zikir la ilaha illallahnya itu 200. Ya. Kemudian Allah yang diberikan pada Abu Bakar As-Siddiq itu tahapan-tahapnya, misalnya latifah qalbi. Latifah qalbi ini untuk membersihkan sifat nafsu amarah. Nafsu amarah ini bakhil, kikir ada di situ, sombong ada di situ, riya ada di situ, iri ada di situ. Nah, cara membersihkan dengan Allah. Setiap sesudah sholat fardu 100 Allah. Ya. Nah, jadi inilah tugas kita ya dalam tampil di muka bumi ini, dihidupkan Allah. Nah, Allah ini yang menentukan usia kita ini. Ada 40 tahun mati. Kalau hambaku itu sampai usianya 40 tahun, aku bebaskan dia dari 3 macam penyakit. Penyakit lepra, penyakit belang, penyakit gila. Kalau 50 tahun aku akan menghisapnya dengan hisap yang ringan. Karena 40 tahun mulai bertobat ya. 10 tahun kemudian ringan. Kalau 60 tahun usianya aku cenderungkan dia bertobat. Artinya 60 tahun itu lah bertobat-tobat nian itu. Lah banyak tando, rambutlah putih, gigi lah banyak gugur, pipi lah kendur. Kalau usia hambaku itu 70 tahun, malaikat menyukainya. Jadi kalau 70 tahun lah banyak digiringnya ke masjid, tidak lagi ke KPKP. Kalau usia hambaku itu 80 tahun, aku mencatat yang baiknya baik, yang jeleknya tidak dicatat. Artinya lah cenderung banyak kebaikan. Kalau usia hambaku itu 90 tahun, malaikat bilang, orang ini tawanan Allah di muka buminya ini. Dosanya yang lalu sudah diampuni, ku ampuni, termasuk dosanya yang akan datang. Dan dia banyak manfaatnya buat keluarga. Nguji anak cucung itu. 80 tahun ke pucuk, 90 tahun ya. Itu kadang-kadang lah balik budak kecil. Gitu. Wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalq. Yasin itu kan. Siapa yang dipanjangkan Allah umurnya berkurang dalam kejadiannya, tergeletak macam bayi balik.
Nah, udah tidak dituntut lagi itu, ya, tidak bisa ngapo-ngapo lagi. Nah, kecuali kalau masih ingat normal, tidak pacak bergerak badan anggota badan, pakai isyarat. Sholatnya itu diwudui oleh yang masih sehat. Kalau tidak pacak bergerak lagi, tidak pacak pakai isyarat lagi, mati. Nah, jadi sebelum mati, inilah ya amalan kita ini, amalan syariat, amalan thariqah, amalan hakikat. Nah, hakikat ini yang pertama itu muraqabah, merasa diawasi Allah. Kemudian yang kedua musyahadah, itu menyaksikan kebesaran Allah. Yang ketiga itu makrifat, mengenal Allah. Nah, apa? Kalau amalan thariqat tadi untuk kemaslahatan qulub, hati. Amalan hakikat ini untuk kemaslahatan ruh. Karena yang menghadap Allah itu ruh, ya. Sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Pada Allah kita mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina arhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wassahhil lana abwaab fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد
حي على حي على حي على حي على الله أكبر لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jemaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya di Kromo Palembang. Alhamdulillah, hari ini Rabu malam Kamis 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Desember 2024 Masehi. Mari bersama melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikemanakan oleh Ustadz Abdul Nurman SAG dan sholat akan dimami oleh Ustadz Abdul Khair SSI Al-Hafiz. Dilanjutkan zikir ratib saman bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kemas Haji Andi Syarifuddin MAG. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jemaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya di Kromo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqamahallahu adamaha banabatis samawati wal ard. Sawwu sufufakum baina taswiyatis sufufi min tamamis salah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على
النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين
أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام